منزل خوب است از سلامت مبارک شای منزلا خدا مراتون دراز ایمانتون کامل خدا با این منزلا را آباد و شما را در پناه رحمتش نگهبان باشه برکت خدا نگهبانتون باشه تشکر زیاد عزیز همین نه مقصد همه کار نیک یک طرف مونده فقط گفتی بچه ها دویژه دیدن حرکت کرد همین جنب بیده بالا زده پایانه دیگر همین جان چند طریق تونست غم داد هم رفته سه ای هم حرکت کسته تا جای آمد میگه که 300,000 دینار جمع کرد دینارش برادر عزیز با چینکو حساب کنی اگر 425 گرم یک دینار خودش 425 گرم طلای دیرم اگر بگیریم دیرم پولی نقرگی 312 ان اگر همین را 300,000 با 425 ضرب کنیم 1 تونه و 275 کیلو طلا جمع کرد همین مردم حریص در میان رنج و تیمار بس جان کند و در کوشید بسیار بر روز و شب زیادت بود کارش که تا دینار شد 300,000 فزون از 100,000 بود املاک فزون از 100,000 نقد در خاک فزون از 100,000 دیگرش بود که اون بر مردمان کشورش بود 100,000 شم میگن ندویج روز کرد 100,000 که دیگر شد گفت همین قوت میان خوبه همین میانه کشته بسته 100 تا دیگر شد دستی بچه در تقسیم کرد که ابرا در پرتوفتش خوب بگیرین کار کردن بگیرین حتی بابیتون رو وردن بگیرین 300,000 تقسیم کرد لیکن اگر شمال خیش از حد بیش میدید شمال خیش از حد بیش میدید اللهم صل علی محمد مختصرش گیر میشه و خاصه شمالش خلاص وزیر وقتی که ما را بسیار دید میگن انا کاشانه و شرایط همش نیک دید میگن خوب که دید میگن بدیل گفت تا که بینشین و همه سال بخل خوش تا از این پشم شود ها بعد گفت که اگه تمام بس دیگه خیلی جون بیدیم امرم ای 60 گذشت اگه دیگه مین بچه گفت استراحت بکن چو در دل کرد این اندیشه ناگاه در آمد زود عزرائیل جانخواه چو عزرائیل را نزدیک دید او جهان که چی باشد گر تو ایمان آوری تا بیابی 100 نجات و سروری این تشپرست بوده است در زمانهای بایزید بستانی بعد یک مسلمان پیش آمد و دید که مقصد داریم بیچاره یک آتشکده را روشن میکنه و پیش همون از همون مدد طلب کرده میشینه بعد گفت که چی باشد گر تو ایمان آوری تا بیابی 100 نجات و سروری ای در ایمان نمیاری مسلمان نمیشه اگر ایمان بیاری خدا قرآن در گفته است که فضلا من الله و نعمتن ایمان بسیار فضل یا نعمت های نمیشه که ایمان بیاری همین فضل همین نعمت های برخوردار شه آخی از همین آتش پرسیدن و تو چی منفیت های بعد میگه وقتی ایره با آتش پرست که مقصد دعوتش کرد پیشنیادش کرد گفت آن ایمان اگر هست ای مرید آن که دارد شیخ عالم بایزید همون ایمانی که بایزید بستامی داره اسلامی که همون داره همون را میگوید گفت بله من ندارم طاقت آن تابع آن کنفوزون آمد ز کوشش های جان او ایمانی که بایزید داره او اسلامی که بایزید داره
ман гуфт бародари азиз, ман тоби ӯро надорам. ман тариқе ки ӯ мардак масад дар дин дохил шидагай, ман он хел шуда наметавонам. гарчи дар имону дин номуқинам, лек дар имони ӯ бас муъминам. агар чанде ки гӯ ман одами имондор нестам, ман аз ислому ай шариат ҳечам ки нафаҳмам, лекин дар имон доштани ҳам одам ман қоилам. мусалмон будани ҳамуда мақсад ман даст бардоштагиам. агар чанде ман душмани мусулмонам, агар чанде ман мақсади мусулмонат рӯи нодидам, баъд аз он мега и одаме как даъватш кисе. ана гуфт гарчи дар имону дин номуқинам, лек дар имони бас умуминам. боз имон гар худ имони шумост. не бадон майл астаму не иштиҳост. чунки номебинаму маъниш не, чун биёбонро мафоза гуфтани. гуфт не ки аги додари ҷон ман хитанағз мешиносам. агар ами ранги хидат бугӯй, ранги хидат мусулмонӣ бугӯй, ростии мусулмонӣ тида иштиҳо надорам. и диндорӣ тида иштиҳо надорам, барое ки ман феълу фиёли тида медонам. таму даъво дорӣ фақат ҳами дар забон тай, ҳами диндорию мусалмонӣ фақат дар забон тай, дигар коре намондай дар рӯи олам ки ту накуниш. барои ҳамин гуфт дар доштани имони ту, исломи ту гуфт агар ба и даъватам кунӣ, ида иштиҳо надорам. зеро ки ман дар ту фақат номша мебинам, дар ту ягон мақсад нишонаша намебинам. мақсадам бародарои азиз ва гиромӣ ана ҳамине ки ҳамун оятҳоеро ки удхулу фи силми кофатан, шумо дар ислом ба пуррагӣ дароед. дар ислом ба пуррагӣ дароед. яъне ако китоби худо як мӯъҷизаи илоҳӣ ҳаст ки и хел намешавад ки ман ҳамун як қисмати ӯро бигирама, қисмати дигаршо мақсад рад кунама, қабул накунам. бин як оташпараст бародари азиз барои имон доштани Боязид даст мебардорам. мегӯям ман агар чи оташпараст намошам, лекин ҳам одамда қоилам. барои ҳамин исломи мо, дини мо бародарои азиз ҳақиқатан ако дине ҳаст ки агар моҳо бутонем ки аз ҳамаи имкониятҳомона, ҳамаи қувватмона агар сарф кунем дар ҳамин кори динмон, дар ҳамин роҳи динмон, худохоҳ ҳама даст мебардорад. ба худо қасам барои исломдорӣ мо шумо иншоалло бин аз баъзе домлоҳо ҳам мегӯянд баъзе ҳамун одобш ё ки рафтори паямбар мардума мусулмон мекард бе даъват. рафтори ҳамонро медиданд, нишасти ҳамонро медиданд, ё ҳамин чеҳраашро медиданд, ҳамин мегуфтанд ки ай и хел чеҳра одами дурӯғ намебарояд. мардумое ки чеҳрашинос буданд мегуфтанд дар и чеҳра одами дурӯғ нестӣ. зеро дар чеҳраи паямбар бародари покизагӣ буд, тозагӣ буд. ягон найранг, ягон ҳилла, ягон мақсад дигар чизҳо вуҷуд, ҳатто чеҳраш баъзе одаморо бародари азиз ба сӯи ислом даъват мекард. ако моҳо ҳамон мактаба хондистем бародари азиз, мо ҳам даъвои умматӣ дорем. моҳо ҳам ҳаракат кунем, саъй кунем ки мақсад ҳамаи амалҳомона мутобиқ ба ҳамин гуфтаи худову расул кунем. барои ин имкон надорад ки ако ҳам ислому ҳам бо мақсад баъзе хислатҳову коркирдорҳои бисёр нодуруст монқатӣ ин хел бардошт намешавад. хеле ҳеҷ мумкин намест. як қиссара мекардем, як паҳлавон пеш як сӯзанзан рафта буд, баъд гуфт дар пуштум як сурати шера бизан, румӣ мега ку румӣ меёра. ҳолам дидем ки ҳамин бадбахти конра дидем ки пеш хеле як сурат дорад, акамам як воимай ку охи ҳамин сурат ки зади бо ака ҳариф та метарсони охи. ҳамон одам бубинад сару мангали сурата бо метарсад. иам гӯ ҳамин як шер биё ҳамин пуштима да биза гуфт камками майдон да бубурем хай пурра бо одамое ки сурат ҳам метарсанд. пеши ҳамн сӯзанзан рафт, хай сӯзана гирифт зад, кем додуш пуромад. гуфт ай ҷоса гу ай калаш, гуфт ки шер бекала мешава, ай дигар ҷош бигӣ.
хай зад гу ай дум бош и гу шер бедум ба мешавад хай ай шикам шер бешикам ба мешавад дигар ай мисол гӯшор шер бегӯша мешавад баъд мавлавӣ мега бар замин зад сӯзанондам усто гуфт дар олам касеро ин фито шери бегӯшу сару ишкам кӣ дид инчунин шери худо кай офарид чун надорӣ тоқати сӯзан задан аз чунин шери жаён пастам мазан охи гӯ якумш худо и тари шери бегӯшу бешикам наофарида дуюмш қуввати шер надорӣ биё пуршида сурати як харай я бизай мақсад як чизи дигара бизанӣ чӣ дар кор шерта ай шер чӣ суҳбат мекунӣ акм маставӣ дам ба шаршда чӣ меяд мегам модоме ки қуввате аз дин надорем чӣ лофи динӣ мезанем барои ҳамин бародара ин қиссаҳоро бузургоро худо раҳмат куна овардан ба хотири чӣ ба хотире ки моҳо камтарак бедор шем ҳушдормон метавад ки ин хел намешавад ки ҳам кирдорҳое ки бисёр разилам бисёр нохубанд ҳам ин тараф бо рӯзаву ин тараф мақсад намозу ин тараф ҳаҷу бо дигар ибодатҳо аллои меҳрубон хайртон та назад домо дуо اللهم أعطنا البركة في العمر والصحة في البدن وزيادة في علم وزيادة في الرزق وزيادة في التقوى وزيادة في الصبر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وخلاص عن النار ودخول الجنة